Kitap okur aldığında kolun şu. Taza kol, taza kitap. Kitap okup oturup tamak yemem gerek. Kitap taza boluğu gerek. Kitaptın beytin şıfba. Ona ahırın jaylap barakta. Kitapka sulit olmak için iş aspa. O barlığına ortak tasına. Kitapta gez kelgen жерге лақтыра салуға болмайды. Оқып табыстап, онымен дос болу керек. Kitaptың бетін бүктеп қайырма. Арнайы беттеуді қолдан. Kitapты жақсы көрсең, ол да саған көп қызық сыйлайды. Ұқыпты болайық.